Bulbina kana dango yawani maibe uturbuni buruwain nantongolwa na korutumbura. Aka. Nimbula binaka natango esab kombiti ono zorboni na maki mainana no korro sama lo mai viti. Aka natango elikisanta takalaibuna zorboni susu ko nambala manatilau susu mainana no korro na tul mai viti. Tomando babina bona kalu ni rani selena talendi rame bakang ataki. Eno buinta sasaban lo mana. Ono beba madala balala kana buni share na morre nga vitisu. Share ko bulai na bukuningon den renta la durumuti kongo. Kana ngoni COVID-19 lebu nandomo sa rongo. Lebu na tamata sa nuinga ongawa. Lebu tamata sa rarere. Kitu beba ndite kitu na kemunin na heavenly gospel na singa binani kuwa. Ni sanga telindu na bono mendareki na ngonan renrengo. Kenda na bono mendareki na mendarenga bona ngona turang Yesus Kristo. Kelani serengo sa ndong bala bona kana masula ke bulmai. Sangai bulmai na kana pakam pataki. Rame me baka butukan na sini kuwa. Kito labet sanga kalu ni weekend ke na bengarabin na weekend na frontliners, weekend na lewiti nda barno chun be matalotu. Na biasa na chin kawan nda bonwa. Kenda na kami nda kawan ngongo. Nda be turilinga, nda balutu na ngoni butum-buto sa teko mentala ko turungo. Na mesinga bilani kuwa kongana tuku-tuku na pamadala-kalak membalata na sirre kitu may video ta na sini kuwa din na ba mo dibina kanang gareb na sini kuwa na ba dibina ka tagbali mo nambol ni tala-talata mo bakalambure baka kin na be tadingo sa kopi na bukun ni video pero na tadingo sawa tiki wame na bukun ni tabi sa mengareb na sini kuwa labit sunga na kalu rukobi meron na chingan lang na sini kuwa na serban.